Sit Sani Gani Pum Doi Labor, Bihar Assembly election result Ngarang Law Tokibada, Indian Sit Sani Sumani, the Mai Park to an absolute majority Phangbadagi. Bihar the Anouba Leingak Semnaba Thourang Toukhre. Bihar Assembly election Gimatang, the Election Commission of India, ECI and people report Gimatung in a Handak Pang Tokiba. Bihar Assembly election the BJP Apun Sit Sam Sumna Amada Mikhal Thangnabada said Manipur and the Mai Parki. Si Minister Nitish Kumar ki party ori Janata Dal United na apun ba sit sam sumna amada Mikhal Thangnaki maduda sit Manipur Mai Pak pangamki Mikhal sida India ki partner ori ba Lok Janashakti Party Ram Bilasna sit taramapan Hindustan Awam Morcha na sit manga da Mai Paki amrom da Rashtriya Janata Dal amasung Congress ke party alliance ori ba Mahagabadhan MGB na sit kuntramapan da Mai Pak pangamki Masida RJD na sit Kunmanga amasung Congress Party na sit tarukta Mai Pak to na Mikhal sida India bu lakshin mangam dana lehoki Bihar ki Mikhal sida AIMIM na sit manga Rashtriya Lok Morcha na sit mari CPIML na sit ani amadi IIP CPIM amasung BSP na sit amamam da Mai Pak pangamki Bihar ki Assembly Mikhal sida India na sauna Mai Pak pangamki ba maram na athubada Leingak Semnaba ki Thourang tawba hokre Bihar ki Minister Nitish Kumar na Anouba Leingak asigi Minister oirakpa yabagi phibam hena nakshin khre hari